word now. I hope it Ma to ovaj sada radi. Because you didn't hear it the first time. Dobre, sada se čujem. You didn't hear it the first time, but Novak Djokovic. Can we have both mics? Ne čujem se dalje. Apparently, you can hear us at home, but Novak. Hello? Can I have the other microphone back? Thank you. Sada ćemo pokušati sa dva mikrofona izgleda. We will use both microphones. Bravo! And you can hear us on Central and everyone can hear us at Sada nas svi čuju. But Novak, you didn't hear that the first time, but Novak Djokovic, Wimbledon champion. Niste čuli prvi put, ali sada čujete, Novak je šampion na Wimbledonu. I know that's been your dream. Ovo je tvoj san, pobediti ovdje. How did it feel when you won? Kako se osjećaš sada, kad se osjećaš za zadnji poen? It's really hard to describe this. Teško je pisati ovo sa nekim rečima, osim Best day of my life. najbolji dan u mom životu, najposebniji. Ovo je moj omiljeni turnir, od uvek sam sanjao da ga osvojim. Tennis tournament that I ever watched. Prvi turnir koji sam ikada gledao u životu. I think I'm still sleeping. Mislim da i dalje spavam, da je ovo dalje san. I mean, thank you all for coming. Hvala svima što ste došli. I ovaj dan učinio još posebniji. Igrao si protiv Novaka koji je dobio 20 mečeva za redom i pobedio se najboljeg u finalu. You're playing best player in the world. Kada igraš protiv najboljeg na svetu, kao što je Nadal. Won 2 out of last 3 wins. Koji je osvojio 2 od posljednje 3 Wimbledona. On uvek dobija velike mečeve. Morao sam da budem najbolji što mogu. Igrao sam najbolje. I mislim da sam odigrao verovatno najbolji meč u karijeri na travi. Čestitam njemu. Imao je sjajan turnir. Imaš Wimbledonski trofej. Pred 2 dana si znao da ćeš biti prvi na svetu. Nisu to loši dani za tebe, da ne? Nekoliko dobrih dana u kancelariji, da. Posmatrali smo vašu familiju, agoni i ekstante koju ste prolazili. Yes, well, I mean, it's incredible, even more incredible that Još je nevjerovatnije to što sam imao ljude koji najviše volim na svetu, koji su mi najbliži ovdje pored mene i da podelim ove najlepše trenutke u mojoj karijeri. Ovdje na centralnom terenu, hvala svima što su me bodrili. I na kraju hoću da čestitam Rafanom timu za još jedno finale. Uvijek je zadovoljstvo igrati protiv velikog šampiona i nadam se da ćemo imati još mnogo velikih mečeva ovdje, ali i na drugim Grand Slam turnirima. Hvala puno i vidimo se sledeće godine. Uživajte s nekoliko trenutaka uz ovu najlepšu moguću sliku s ovogodišnjeg Wimbledona sa pekarom u rukama Novaka Đokovića. Za nekoliko trenutaka ćemo iz našeg studija još malo proanalizirati ovaj čaroban dan. Oni ovu svinju sa Kvitlinga smo preskočili, vratili smo se na Đokovića.
Quisling, vjerujem li ti Marici? Izvini sa Špancima, Kvislingškog, mislim na Tadića.